أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga palanggungan namo ha agama Islam, hari ko pa katagnaan inamuin pangadyan na to adlaw ini itukbal ko kaniyo amuin salam sin Islam amun kabiaksahan sin kita niyo pagbabakan iban pagbubutasan amuna in lafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan namo ha agama Islam, diyan na sin kabiaksahan na to sa kahawa biasin amoy nadlaw ini biasin waktu niya ini na aun sugpat sin amuin mga ini pengajian na to kaya tagnaan na to sin limaway yaon amuin ngayanan na to inamuin ini program niya ini pagpatumtum karena in pagpatumtum amuin makarhil kamumpaatan ang mga mu'minin daw simba sa Arab padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ini adlaw ini ayaw kamu mainu-inu kalau duga ingin amuin biya mga hal iban sindiungog niyo rin ha mga nakauna piyag bat na mo dahil dihay ni amuin ini pengajian na tuhad daw ini insyaallah ta'ala na suway isa blamod-lamuran na to dahil ha mga amuin tampik pa laong simbahasa laong na history atawa kisah. Adlaw ini karungukan niyo amuin history atawa kisah sinabuok ini sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin ini hambuk dengan mga extraordinary sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biasing karungukan na to ini hambuk tao ini panganan ni Abdullah ibni Hudhafah as-Sahmi siya hambuk dengan mga ini sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabidda biya mga kahalan niya rin mga kahalan sin mga kaibanan ini ni sahabat hasababiyadtu amuin khalifa hikarwa ubus sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Umar ibn al-Khattab nakafamong siya laong niya habasa sin Arab haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudhafah wa ana abda'u bidalik. Mapatut daw na tiap-tiap sin hambuok muslim amuin simiyum sin hi Abdullah ibn Hudhafah na tagnaan ko na yan ang paniyasiyum inamuin sin amuin sahabat ini na may tayad to bihayad to kahatihan tariha amuin ini ni kamatunan sinamuin kisa ini batbaton ko kaniyo bihayaon ini biana sin nakikukaina amuin hero sin kisa ini ang buok dahil mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtawagon hi Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi biana sin amuin pagbahasahon laong niya ini manjari amuin salsila atawa tarikh amuin makalabay biasin amuin ini makalabay kan Abdullah ibn Hudhafah biasin kalabay sinamun mga sarsila na kauna rin kaniya mga bukon hadjaibuhan sa milyonan mga umat Arab haway roon biya mga pangairab niya atawa way roon amuin naka sud palawm sin amuin ini panganal nila biya mga kahalan sumukawa inamuin Islam kalaguan sinamun agama na to agama Islam na nakarihil biya mga waktu iwan amuin ini masa kan Abdullah ibn Hudhafah amuin mabak na ini dua nakura amuin nakura ha ini masanya biasin amuin hi Kisra amuin Malik sin Persia iwan hi Caesar amuin great leader sin Rome serta
Maaun ha antara sin tiap-tiap hambuk dan kanila in amuin ini kisah masih kia kanal sin panumtum sin amuin sarsila halau man sin masa iban masih pianunui su iban pia mamaita sin amuin dila sin sarsila atau history amu yan ni namun biya mga kahalan ni Abdullah ibni Huzafa as-Sahmi ampain kisah ni iban sin amuin hi Kisra amuin king sin amuin Persia naun yadtuha amuin tahun hikaunum dengan paghijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Makkah tuju pa Madinah al-Munawwarah hawaktu tiantu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insia magdaak atau magparasya tumpukan dengan mga kasahabatan niya sin amuin mga kasulat-sulatan niya madto pa mga ini kasultan-sultanan iban mga ini ni king sin amuin bangsa bukun Arab amuin ini tawagun niya fa surun pa agama sin amuin agama Islam na hawaktu yaitu in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asal amuin kaingatan niya kaingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kapipiligruhan sin amuin mga amuin mission natin amun mission pagdaakan niya but in mga sila amuin mga sahabat niya amuin mga sila naraak tanto na sadyain sila manaw sila madtupahula malayo amuin hula malayo wala nila kasasako pireng katagna wayroon unu-unu idea atawa unu-unu panghati parihalan sin amun hula kadtuon nila kaya aawaman nila in sampai in bahasa di nila kaingatan unuin bahasa atawa language daw sin bahasa Anggalis sinamuin mga hula kadtuon nila wayroon panghayrab nila unu-unu hang sulag unu-unu pasan parihalan atawa kahalan sinamuin mga kanakuraan doon halaw man sinamuin hula ini ni kaunun nila sarta in mga sila manawag-tawag sila pa amuin ini ni kasultanan atawa kanakuraan sinamin hula kaunun nila amuin patinggalan in pag-agaman nila iwan sin mga patinggalan inamun biya mga karansakan nila amuin pasurun sila paagamasin ini ni Islam sin amuin mga paagamasin amuin tao kahapon sadya yung mga tao yaun hati niya agad day nga atawa part day nga may mga magad haamuin ini ni pamarinta kesa sakupan sin amuin ini ni hula nila iban si mga paamuin tao pangagad kanila tanto na sadya yung pagtulak ini na amuin kimaruk in biya mga kapipiligruhan niya sabab biya da sin amuin inta umanaw matutumudyo kaniya biya da siya sin nalawa iban inta makauwi da dito kaniya biya sin amun iyang papiag anak sin amuin ini ni ina niya amu yato yung biya mga ini ni kapiligruhan sin amuin mission ini asawab yato in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini before niya amuin tipo ni ban dia aksin amuin dia akin mga kasahabatan niya yun niya muna hambuok lokal in mga sahabat niya ampa niya hiyutbaan hati niya sihatan ubos biya mga simanglit iban na muji pa Allah subhanahu wa ta'ala lausin Rasul na in mahuli dungog ka mukha ko lang na inaku ini mabaya ako amuin daakon ko in mga kaibanan niyo madto pa amuin sultan sin amuin bukon Arab na ayaw niyo ako lang niya hati niya sagga abe sin kaari managga sin amuin mga Banu Israel ha Nabi Allah Isa ayaw niya ako lang niya sagga bihayad to na
insambung si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daw niya, in kami ini ya Rasulullah na sadya kami tumunay sin amuin, unuin amuin kabayaan mo, na daakal kami magtupa amun di ining kabayaan mo, in kami sadya kami ini huminang at walaw basa ang kalisa mo in mag-implement sin amuin daakan mo. How punta i-appoint si Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa nag-appoint in Rasul sallallahu alaihi wasallam unum dahil mga amuin sahabat na fi niya rumasin amuin mga kasulat-sulatan niya magtupa amuin mga inini sultan atawa king sinamuin bangsa bukun Arab. Hambuk na rin amuin mga unum napi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abdullah ibn Hudafa as-Sahmi. In siya nafi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumasin amun sulat niya madtupa madtukan Kisra amuin ini king sin Persia. Nah, pag ubos sin amuin daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam saruun doon nagsadya si Abdullah ibn Huzafa sin pag tulak niya siya niya na isasakatan niya amuin tumulak matufa Persia sarta na maib na siya amuin kasihan iban kalasahan niya biasin asawa niya iban sinamuin anak niya ang pasya miyanaw isa-isa niya wayrun iban marukain na sin Allah subhanahu wa ta'ala miyanaw siya pituhanin amuin inini lugay niya maglud tukad siya taas sumulad bud iban lumud inini datag isa-isa niya wayrun iban niya amura in amuin ini bahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai miabot siya magtupa ula Persia nakasampay siya magtupa amuin palas sin ini ni Kisra Persia pagdatong niya magtu palas nangayo siya magtuy amuin biya mga ijin jagasin palas in sumud siya mo dumamag kita pa amuin ini ni king sin amuin Persia sabab in amun biyaitaan niya na inamuin jaga in siya nagdarasin ini sulat risala rin amuin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipaparuhal kanya madto personally pa amuin ini ni king sin Persia biakan Kisra. Waktu itu ini ni nagdaaki Kisra pa pag-ingat sin amuin king sin Persia amun hi Kisra bihat ito namun kahalan niya na nawag-tawag siya mga amuin ini ni bang biakato kabinet niya palas na nawag-tawag in mga kanakuraan sinamuin Persia tiyawag niya pahadirun maun pa amuin council niya naaun yung pag-meeting biyataan niya yung mga kuwan niya sinaun tauray inini bang sa Arab nagdarasin sulat dahil amuin pag ianun lang niya amun Rasul inini hula Arab yaun nagdaramaon kanya sinamuin inini sulat na ubus piyang derewan inamuin inini palas na tiukunan na in waktu amuin pagkita ay Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi iwan sin amuin inini Malik atawa king sin Persia Kisra simud na Abdullah ibn Huzafa hawak to sin amuin inini pag maun pa amuin nakura sin Persia nananamong sinamon panamong niya amuin ordinary tamungon bukon bi amuin mga nang diriya-riyaon amon kuan very simple in panamong tamong niya so nainu-inu namon bi mga tarsangang mga kanakuraan sin Persia amon nakahadir sin amon waktu yato pa in kasimple sinamuin ini Arab panamong niya sumukawa misan pabihat to
inhi Abdullah ibn Hudafa Sami waktu siya mianaw amun tumudjumad tupa amuin lilingkuran sin amuin ini king na mataas sin amuin bi mga unya bukun siya nagtutukko bukun siya amuin kuan niya ini panganal niya siya nagrepresent siya sinamuin umat Islam siya daak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam madtu umalup pa amuin hambuok ini nakura sinamuin hambuok bangsa kakilahan sinamuin ini dunya waktu masa nila yadto na kita man siya Kisra amuin simung na madto abi atin hal simpanamong niya very simple wala pa piatalos simignal naman ito namun Kisra mga jagania atin niya in signal ipapakawa na insulat ipapatabok na insulat dahil dito di na pa abuton mo kaniya atin niya mabaya siya magbak iman si mga tao biya simple namun biya mga pamakay-makay nila subay biya mga madtunang diriya-riya biya dasin tamungon nila isabamon mga nakura na biyak na sinamon mga jaga niya kawaon insulat ng haliman niya dari siya mabaya laong niya insulat ini diak ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mari ipaparuhal ka ako palima sin amuin king sin Persia dari ko inihirihil kansiw bang bukon madto pa amuin ini piagdakan ka ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay ini sulat ini hikat tukbal ko sin lima ko madto palima sin amuin ini Kingsin amuin Persia amo yatin biya mga nawayron mahinang sinamuin mga security ajawa tawaja kasin amuin ini palas dahil sin sa nila hati niya pialanjal matukiaruhal pa amuin lima sin amuin ini king sin Persia laong sinamuin security sungman kawaon deng haliman niya ingkuan deng haliman niya laong niya inako nila diya ako si Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kulong niya hitukbal palimasin amuin king sin Persia nari ako lang niya makakaos ini ni sumulang sindakan sin ini ni Rasulullah nalang sinamuin Kisra simignal natin niya papalanjalon na matukan niya amo ating kalanjal niya maun pa amuan diuhal niya insulat pag duhal sin sulat matupa lima sin amuin king sin Persia tiyawakan na nagtawag amuin interpreter mamasa sin amuin sulat aun mga Arab interpreter dito amuin mga miyamakad sin pamarita nila masayad to amo atin tiyawag pa pagbastasin amuin surat na pagbastasin amuin sulat wala pa natangbos inamuin sulat hapanagnaan pa sinamuin content sinamuin sulat yato diwalan na Kisra manjari indukal niya gisi niya magtuin namin sulat pagbasa niya sadya sinamin ini lafal panagnaan law niya bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Kisra adibi Faris salamun ala man ittaba'al huda amurayatin nabasa niya pagabot madto diwalan gisi niya magtuin sulat wala niya na ius biasa inkiarugalan niya pagga tiagnaan ha bismillahirrahmanirrahim sulat law niya dengkan Muhammad Rasul sin Allah nakauna siya but ingan niya haulihan ingan sin Kisra in siya diwalan paggabukon nga niya na una nasabot na pagdungog sinamuin ini para hukum wala niya pa amuin diungog inamuin luon sinamuin ini sulat
Bang biya kato nagwala na law sinamon kuan, sinamon astol. Nakalando na namon buskot sinamon kuan namula na namon pamayhuan niya. Sarta ini ni biya mga ini ni biya siya sinamuin ini ni namulingkag ini amon mga pamaranan niya ini ni karena Rasul sallallahu alaihi wasallam insulat biasa niya biatiag na niya muna baran niya way bukun amuin ngansing Kisra inamuin siya bot niya na diag tu magtuin amuin sulat dahil halima sinamuin magjujul basa atau magta-translate ang papiyag gisi-gisi na mo yato namuin kuwan na lausin ibang pagyan niya law niya uwi sumulat marilaw niya kako inamuin ini parbihani namuin antang niya hati niya mo kung bihato inamuin sulat kawayan niya rumatong-matukan niya inamuin antang niya sabat tu yukalan inamuin ini Kisra pero gisi-gisi niya pag-uus na dito ang panadiyak si Abdullah ibn Hudapa ipapakuha niya rin halong si majlis niya rin halong si amuin paras pakuha na ini Abdullah ibn Hudapa gimuha na rin halong si paras matubihan gimuha na rin halong si namuin ini ni council Kisra di niya nakaingatan bang umuin amuin inangon ka niya pag-uus na dito amat din naman mga kuwan niya kaingatanin hamun hunahuna niya uno ba bunuon siya atawa pasaran siya amun sampai makauwi siya matupa hula niya hula Arab amat din mga natali niya una ba ako inyong niya bunuon ba ako ini patayon ako atawa pasaran na ako pauwion makauwi ako sampai pa amuin hula ako na masibihat yung kahalan ini law niya nakapamung siya ginawa rin daw niya wala to problema bang ako po patayon wala problema bang ako bunuon importante amuin kaya tunay ko law niya sulat si Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-uusap pa na siya si makat pataas sin Quran niya nagbalik na siya minuy pa hula Arab menjadi nakahali-haliman ng karaiyaon biya nakataliin Kisra biasa saat naka-recover siya rin amuin bungis niya hati niya himagpay pangatayan na higindukal diak niya nagbalik nagdaka mga nakura niya pabalikan yung kuno maripasuran yung maritato naman tao yatun amo na niya Abdullah ibn menjadi naglag na namun mga security, iwan sinamon mga kuwan, wala nila nakiyabakan ni Abdullah. Ini Abdullah, tanano ito yan, si Makatkura, nagbalik pa amuin Hulara, nagbalik. Naglawag na sila rin dito, wala nila nakiyabakan. Inamuin dia mga kuwan. Naman jari piapas, nag-uldir, kung ni apasan yung matupa, buldir, ururan yung matu, apas, pabingan yung marikapo. Inamuin kuwan. Na pagdatong nila matupabulir, wayroon na kaya bakan nila, wayroon niya ito, bisan na uro nila limpa, wayroon. Pagdatong matupabulir, kaya suy-suyan na sila, yato na lang niya nakagawa, nakaliw na sinamumpuan. Dahil yawayan niya, yato na lang niya nakagawa pa, hula nila. Nakaratong na ini Abdullah ibn Hudapa, nakabalik pa ula Arab, nakaratong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya, kaya baita niya na unin di matukan niya unin hinang ikisratin pagtabok sin sulat na baitaan niya na sinamon kahalan nito sirpiag gisi-gisi sulat niya rin amun kuan pag ingat sin Rasul biyayat to amun rin kaya pamong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya ini pag iyan niya Abdullah ibn Hudapa law niya ini piyag gisi-gisi law si Rasul sallallahu alaihi wasallam majjakallahu mulkahu bang mayan law na piyag-pijag sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamarintah niya amatin kaya sambung si Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pun ini Kisra
na wala niya man kaya ba akan ni Abdullah ibn Huzafa nakakuha na sinamuhin Persia, nakabalik na faula Arab matupa Rasul sallallahu alaihi wasallam, simulat siya matupa amuin ang buok ini ni nakura dito amuin koloni niya ha Yaman ingan niya ibadan biasa pantun amuin ini ni bais niya dito ha ini ni hula Yaman ini ni ibadah dengan inari niya pagparakalong niya matu tao pa ini ni hula Hijaz pagparakalong niya ruwa matu dua tao dahil ditungkay mo ibanda kalong niya dua tao yan ini ni hipaparam ini ni mumarika ko law niya ini rasul amuin nagdawa rasul yan amuin nanawag-tawag pa kuan amuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawa niya ipaparamat to kanya pa na nagparanan amuin badan dahil hayaman matupa Hijaz amuin hula sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dasin amuin order dan kan badan sin insya pakat tuun rumah kita ini ni King sin Persia. Nah dia ni aneh surat sinam dua kata itu matufa Rasul sallallahu alaihi wasallam di tu di bapa terasau amun sarun doon. Nah pag-ubos ang panayaw nila ni namun dua tao amun nafi ni matu magdasin ini ni baita matupa Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kabayaan ni si Kisra in maranya magkita in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsakali in kaunan niya pagkuha sinamo induang katao ya tumatufa ula Hijaz na nakasampay man matupa Taif yan pa'y namuin pula Taif pinaabot nila aw nakita nila mga tao mataod doon na kuwan din ang mga bangsa Quraysh nangasubo sila amin kuwan bang niyo kaingatan hi kuwan kaingatan niyo kalong ni Muhammad pagyanon amun pagtaan alayhi salatu wassalam laong niya huwa pi Yathrib yatulong niya Yathrib nag-ula atin na Madina ito na Rasul sallallahu alaihi wasallam buko na Makkah tulong niya Madina na in mga tao magtutulak madto pa Makkah biya mga makuyag sila amuin biya mga magbay mata iban sinamuin mga magbibisnis sa nga mga bangsa Quraysh inagi nila karru aynan fa inna Kisra tasadda li Muhammad wa kafahum syarrahu kukuyag sila matubihan law niya mamarahin na kaniw law niya amuin ini ni ngian ini Kisra biya law niya nagkumprant hati niya atubang iban sinamuin Muhammad hati ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin biya ko rin doon na Makkah nagula matupa Madina biyayaon nakabaak siya banta rito inara niya nagbanta amuin sa lagulag mo amuin kawasa amuin kingsin amuin Persia amuin invita si mga tujar amuin sudwa palaw sinamuin Makkah dahil sa Madina rin hayaman dahil sa mga kuwan ito ini nagpakanat sin amuin suwi-suwi sin kahalan sin amuin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin amuin king sin ini Persia. Ada pun indua amuin usog amuin naraak sin amuin ini badan matupa Madina nakasampay man sila matupa Madina piagbak nila na Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tiukbal nila na inamuin sulat diara nila rin kambadan inaki nila Rasul sallallahu alaihi wasallam in king Magnesin Persia Kisra
simulat matukan badan amuin naib niya atau vice niya roon Yaman in kuntinsin amuin sulat niya hipara marikay mo amuin ini sulat ini iban yari kami 5 tungkay mo supaya kau lang niya makaakad matuka mo supaya kau makadbato ka mo lang niya rumamag kita kan kuwan nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos man ito ang mga namisara banglaw niya hati niya sabakon mo ina mo insulat ini ibang panawag-tawag ini na ikaw halong sinamuin kasalamatan sabang mo ini sulahon na kaingatan mo lang niya bang biya ini namuin hati niya ini panis mini utang kay mo sinamuin ini Kisra lang niya ito kaingatan mo na hindi mga biya katuin ka ini lago sinamuin kawasan niya hati niya na ingkasungan niya ini ko mabisa na bangko dito may masin partawakan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtungog niya sa mga kaptangan niya ito na ini yuyum in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban akin niya haamuin dua among taon na daak nagdarasing sulat law niya katuna kamo pa amuin ini race house among pag tukan niyo biaya untog na kamo madto ini konsum na kamo marika ko magkita-kita niyo konsum kato na kamo tug na kamo matupa mo in race house pagtukan niyo pag ubos konsum na kamo mari naman jari abutan man sin konsum amon adlaw yato law sinamuin ini kuan law sinamuin dua Rasul sallallahu alaihi wasallam unulang niya nakasadya na kaukawian at inasadya na imbaran mo amuin manaw makad kamo maturma magkitakan Kisra insambong si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin dua ini lantal kaya Kisra ba'da al-yawm insambong si Rasul sallallahu alaihi wasallam di mo na lang niya ipagbaki Kisra ubos na yung adlaw ini law si Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qatalahu Allahu ay susallata alayhi ibnahu sirawayhi fi laylatin kada fi syahri kada law si Rasul sallallahu alaihi wasallam di muna kakitaan Kisra wasin adlaw ini sebab piyatay na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga 5 sin amuin anak niya sirawayhi na in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Kisra amuin nagpirit sin sulat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag ingat si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray kasambong niya bang mayan pijag sin Allah ta'ala in kawasan niya na nagkahandakin Allah subhanahu wa ta'ala ribut siya sin anak niya Siraway piyatay siya sin anak niya Siraway amuin anak niya gimanti nag king atau nag sultan Persia siya na bunuh siya sinamuin anak niya na amuray kaatod sinamuin dua nagdarasing sulat ini hatinya representative ibadan mohon para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray karanga nila kaatod pa Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga na ini tarsangang sila sinamuin baita si Rasul sallallahu iban akin nilaw niya ata dari matakul law sinamuin duwang kata ini kaingatan mo bang unuin bisara mo iban bang unuin naki mo manjali na mo yan surat law na ibaitakan bataan inbaita mo ka mo yan law si Rasul sallallahu alaihi wasallam huon manjali iban baita ilaw niya badan baita siya inna dini sayablugu ma inna dini sayablugu ma wasala ilayhi mulku Kisra iban baita ilaw na badan in agamamu
mabut sampai matupa amuin iabutan sin pamarintah ini Kisra. Ikaw in aslamta a'taituka ma tahta yaday wa mallaktuka ala qaumika. Iban paitaan mo lang nahibadan bang siya mag-Muslim sumud pa ka Islam, irihil ko kaniya in amuin diin na inamuin baba sin amuin inini dua si kiniya. Iwan papagsultanon ko siya haamuin kauman niya. Amatin siyambong si Rasul sallallahu alaihi wasallam haamuin ini representative. Kharaja ar-rajulani min inda Rasul, minig na inamuin dua representative di bajan amuin Rasul niya. Dia aknya maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta nakabalik na matukan badan payaman. Nanusoy na sila karuaro kan badan sin unuin ini baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Laung niya bang inkaunan sinamuin mga biyayta sin Muhammad bat bunal na matan-matan insyayan Nabi. Ibang bukun na kakita antara laung niya bang unuin amuin biya mga ini kamatunan niya susungon. Wayroon pa inamuin ini nakaratong matukan ini badan ini kitabhi ini sirawayhi amuin bago sultan sin Persia amun anak niya amuin namunukan ama niya wala pa nakasampay matukan badan biyayta na law sinamuin ini sulat amma ba'du faqad qataltu Kisra. Pag ubos sadya sinamuin biyayta sinamuin ini Rasul sin badan pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubos niya sadya biyayta nakaratungin sulat daing kan sirawayhi amunain anak sin Kisra amunain gimanti nagsultan kan ama niya in kuntin sin sulat law niya amma ba'du in mahuli na biyuno ko na lang na Kisra. Bukod po siya biyuno buat malingkan uno bang uno buat malingkan iniyaan pamahuli haamuin kahinangan niya haamuin ini kauman nato. But in siya lang na istahalla qatla asrafihim. Hialal niya in mamuno ang mga tao amuin sila tao barkanan. Iban hialal niya inamuin ini isukuon niya inamuin mga kababayan sin mga ini bangsa ini Persia. Iban hialal niya inamuin manglungkop si panganta nila. Na bang dumatong kayo may sulat ko ini pakhudli at-ta'ata mimman indaka. Dalam dumatong mo alam lima mo isulat ko ini na hati niya daakay na mo in mga tao alaw man sin pamalinta mo mag taat ka ko. Haamuin wala pa mabasahi akong pagyano na muin wala pa mabasahi badan in amuin sulat sirawayhi biyutanan niya na biyukit niya na sarta wala pa natalos niya biasa biyukit niya na sarta ang pa na siya nagpamahalayak sin ka-Islam niya a'la na dukulaw pil Islam in siya nagpamahalayak na sin simud na siya pa ka-Islam kaya manin agama Islam na nainang na siya Muslim iban sin mga amuin tao kaya mamarintahan niya amuin agad ha pamarita sin Persia dito halaw man sin inini hula Yaman yan hindi nga mga inini part sin amuin kisah Abdullah ibni Huzafa as-Sahmi in mga kisah ini
amuin pagbaki Abdullah ibn Hudafa ibani Kisra amuin maliksin Persia in mga yadto ini ni siyapot ko yadto biyayaon dumungog kita sinamuin Kisra isab amuin antarain ini ni Abdullah ibn Hudafa Sahmi iban sin amuin great leader sin amuin Rome amun hi Caesar ipagbaki Abdullah ibn Hudafa As-Sahmi iban hi Caesar hawak to si pag khilafah ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu in kaaunan naaunin kisay iban ni Abdullah ibn Hudafa amuin dahil nga mga jumlahan sinamuin sa reyaw-reyaw iban sinamuin sa lingkat-lingkat amuin kisa amuin ini tahun ikasiyam dahil nga paghidrasin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagparahi Umar ibn al-Khattab sundalo amuin umatuwang amuin sundalo sin Rome hambuok na rin amuin mga sundalo na para niya nakalamod dito si Abdullah ibn Hudafa As-Sahmi amuin tanda ko sinamun Kisra at bat na to kaina amun di matu antara niya iban sin ini king sin Persia biyayaon yari na isab si Abdullah ibn Hudafa As-Sahmi nakapaaon na isab siya Kisra iban sin amuin king sin Rome biya di ninantang niya na Umar ibn al-Khattab nagparasya amuin ini magbubuno umatuwang amuin sundalo sin Rome pag sakaliin hambuok na yung amuin mga sundalo yato i Abdullah ibn Hudafa As-Sahmi in kaunan hi Caesar amuin great leaders in Rome kaya sampayan siya sin biya mga suwi manuwi sin mga hantang sin mga kasundaluhan sin mga muslimin iban sin mga lakutabi at iban piil palangay sin mga kasundaluhan sin mga muslimin bang biya dinin ka nila magdili iban sin amuin mga satro nila bang sila masagaw at bang sila makasagaw sin mga satro nila uno inamuin pag hinamon nila ang mga amuin banta nila bang sila na kasusuyan siya sinamuin mga inini pukot iban dayaw sinamuin inini akida sin mga sundalo sin mga muslimin inamuin ini mga sundalo magbubuno pisabilillah asabab ito in Caesar amuin great leader syndrome nag-advise sa mga sundalo niya laong niya bang masagaw niyo rin ang mga sundalo sin mga muslimin dahan yung marikapo bang masagaw niyo rin ang mga sundalo sin mga muslimin dahan yung marikapo dahat ito namin advice niya na naunang pagpuno antara si sundalo sin mga muslimin iban sin amun sundalo sin Persian manjari nakasagaw inamuin mga sundalo sin Rome dahil nga mga sundalo sin mga muslimin ang buok dahil nga mga nasagaw ni Abdullah ibn Hudafa As-Sahmi na manjari diya na sin mga sundalo sin Roman law niya nagyan kaw ang aon masagaw ng mga muslimin na para mo marikamo na yari law niya diya na mo kayo mo inamuin kuwan nini ang buok dahil nga mga nasagaw na inyan lang niya na min ashabi Muhammad as-sabiqina ila dini ang bukyan lang dahil nga mga sahabat sinamuin Muhammad amuin nakauna sigud pa agama niya wa nakalamod dahil nga amuin jumlahan si mga captive lang sinamuin kuwan na manjari iatod na sinamuin king sinamuin Rome Caesar ini Abdullah ibn Hudafa yung lungan manukay roon biag reading pataas biya mga umbang payaw niya daw niya
Ang pasya imian, law sin king sin Rom, yukhatab ni Abdullah ibn Huzafa, aulaw niya offer ko kayo mo. Inni aridu alayka amran, aulaw niya para kala ini offer ko kayo mo. Law sin kuan, arod, kuan. Kala wa ma huwa, uno yan law niya para kala ini kuan. Bukod niya ang kuan ini. Namun ni besa kaulaw lahi tukbal yaw. Pakala arid walayka ang tatanassal. In-offer ko lang niya kayo mo, subay mag-Christian ka. Arid walayka ang tatanassal. Ini mag-Christian ka lang. Pa-in faalta, halaytu sabila. Bang mo ito lang niya hinangon, mag-Christian ka, imuloy ta ka. Wa akramtu maswak, iman mulyahon ko ina mo ini uno mo, ina mo in mga paghula-hula mo. Faqala al-asiru fi anfatin wa hazmin lawsin amo in captive amo ni Abdullah ibn Huzafa hayhata innal mauta la ahabbu ilayya alfa marratin mimma taduni ilay. Ini kamatay labi pa ka suwakan ko amuin hangibu lipat dahil sinamuin ini iuper mo ka ko yan amuin labi ko pa kabaya aning kamatay ibuhan ini lipaton dahil sinamuin iuper mo ka ko yan yan ang magtawakan lawi kaisar pakala inni la araka rajulan sahman biya pangatod kulong na kayo biya kau amuin tao ini ni taka amuin pagkatao atin niya ang pagkatao mo laong niya pain ajabtani ila ma'ariduhu alayka asraktuka fi amri wa qasamtuka sultani laong sin Abdullah ibn Huda ay laong sin Caesar sin Rome bang mulaw ngayon offer ko taymaon palamurun ta kaw mamarinta ka ako palamurun ta kaw sinamon pamarinta ko iban bahagian ta kaw sinamuin kawas ako tabas sa ma'al-asir iyuyum sadyahin namon captive amunahi Abdullah ibn Huzafa iban aghniya wallahi law a'taytani jami'a ma tamlik ibut pa Allah Ta'ala misan pahirihil mo kataan sin kaya mimilikan mo ipagdihil mo ka ako wa jami'a ma malakathul arabu ala an arji'a dini Muhammad tarfata ainin ma fa'al bisan mo pahirihil ka ako in kataan sin kaya mimilikan mo, iwan sin kataan sin amuin kaya milikan sin umat Arab. Amuin, pabalikun mo ako rin amuin kami Muhammad, amuin tarpataainin, ang ka kudyak mata sadya. Ang kapilaw yawn kuwan, ang kakulak mata sadya. Mafaal to, iko'y nang laong sinamin Abdullah. Kala idan, aktolo ka, bang bihan mo irundan to kayo, sin patayon takaw, bunuun takaw. Kala anta wa maturid. Naalaw nga ikaw rin maagad. Uno yung kabayaan mo. Kayo mo rin maagad. Uno yung kabayaan mo. Tumaamara bihi fasulid. Na diyaak na sin. Kuwan di pa bitaran. Pabitaran. Iba ni nakisinamuin Rome Caesar. Aamuin ini Jagania. Abasa sinamuin Roman irmuhu qariban min yadayhi irmuhu qariban min yadayhi wa huwa ya'ridu alayhi tanassur fa'aba ini ni tagbakan yulong niya haamuin kuan atawa kuan masuklong niya paamuin 2-5 niya pag-ubos yung operan niya na biya din, tayo maun niya inamuin pag Christianity atawa di
fakala armuhu qariban min rijlaihi di da law niya panaani ron ha amuin masuk pa amuin dua siki niya demikian i-offer niya inamuin pag Christian iban sinamuin puan kan Abdullah ibn Huzafa. Di na mabaya tumay masih pag Christianity asawa ba tulong sin puan malik amuin great leaders in Rome kay Caesar dungin yulong niya sarta indiak niya an yunjiluhu an khasbat itsab kaya panahog niya rin nga amuin kahoy pagbibitaran kaniya pangkubusan pa niya diak amuin hipapa luto mo palom sinamuin ini kawa diutangan sinamuin lana ini piapaso lalablawan ipapa larok mo palom sinamuin kawa yaw na umusya to kaya kita ni namuin dua dahil na ini tumpukan ni Abdullah ibn Sahmi dua rin nga mga sundalo si Muslimin larok palom sinamuin kawa nagbubukalila na ha alaw niya pag kita ni Abdullah ibn Sahmi namuin para saan sinamuin kuan nagkagulay-gulay inamuin ini nabula kay namuin ginawaran sin dualom sinamuin kawa bat na kawa niya lablaban niya nagbubukalila na halawom sinamuin kuan niya kaya kita sinamuin kuan na pag umuset to niya i-offer na isa magbalik inamuin ini pag Christianity di na mawaya pag kita nila matukan Abdullah ibn Hudafa diak na isa pa pag Kristiyanon di na mawaya wayron man kiasungan laong sinamuin Caesar larukan nyo naman palang sinamuin kawa sungman siya laruk mato kita sinamuin siyang maglaruk ka niya mga timuin luha Abdullah ibn Hudafa pag kita nila timuin luha laong niya sin mga taon niya kan Kaisar laong niya nagtangis sin tao ini sungman nilaruk nagtangis yung panganal yaon biya mga nasusa laong sinamuin Caesar ruddo ilaya dahan yung magbalik marikako ano na alarukan dahan yung marikako narana mo pa kuan imalok na kay sa Caesar magbalik doon na alupan niya iuperan na isang sinamuin biya di tayo mo na yung pag-Christianity and kuan nari na babaya dato may ma laong sinamuin kuan umuin kay mo isa biyan umuin nakapatangis kay mo may tako nagtangis may tako lang niya nagtangis laong ni Abdullah ibn Hudafa kaya tangisan ko lang niya inakikuha ginhawa ko bihayaw din ikaw hilarok na mo palong sinanglit ini patadhabu nafsu ka ay nama mutan na inamuin ini ginhawaran mo magko'y kalarok palang sinanglit ini wa kad kuntu astahi an yakuna li bi'adad ma fi jasadi min sya'rin anfusun patulqa kulluha fi hadhihi al-qidri fi sabilillah in katangisan kulong niya mabaya ako amuin maun ha ini ginawaran ko in katan sinamuin bahi mo iban sinamuin ini buhok diha ginawaran ko ini mahinang siya habuk jasad amuin ikalaruk siya tiap-tiap hambuk na sa dikalaruk mo palawin sinamuin ini kawa piapasok yaon amuin ini katahan-tahan akar na sinamuin ini sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ito na ikatangisan ko amo ito ikabayaan ko amuin tiap-tiap hambuk buhok dahil nga amon ginhawaran ko ini mahinang hambuk ginhawa ikalaruk katahan mo palawin sinamuin laong sinamuin Caesar sin Rome
هل لك أن تقبل أن تقبل رأسي وأخلص عنك بيدين siumun mo lang na namun uko siumun mo yung uko pag-ubusin mo ulit tanakaw pa tayo siumun mo sa dyan uko law ni Abdullah wa an jami' asar al-muslimin aidan nalaw niya imuloy mo ako iba sinamin mga captive sin mga muslimin katantan bangkusyo mo ni namuin umo yan imuloy mo ako iba sin katan sin amuin ini nasagaw rin ang mga ini sundalo sin mga muslimin kalawan jami asar al-muslimin aidan naam daw sin kuano bangkusyo mo ni upo imuloy tanakaw iban sila mo mga iban mo nasagaw katantan imuloy ko kala Abdullah qultu fi nafsi in aki ko lang na ginawa ko aduun min a'da'illah ang buk bantaray nga amuin bantasin Allah subhanahu wa ta'ala uqabbilu ra'sahu siyumun kinunia fa yukhalli anni pag-umusin mukabil niya hibuloy niya ako iban singkatan amuin mga nasagaw rin ang mga muslimin katantan ibuloy niya iban singkatan la ghayra fi dhalika alayya wa irudatu ng biakato maluwi ka kung sulang uno-uno o yung dato para kala siyumun ko'y namin usin satro na yung mga satro sin Allah Ta'ala sa ibuloy niya ako iban ibuloy niya yung katana mo yun nasagaw rin ang mga sundalo sin muslimin ito para kala ka kung maluwi ka kung sulang uno-uno tumadana minhu wa qabbala ra'sahu siyuk niya naman ito'y namuin ang panaya siyo minamuin usin amuin Caesar ini king sinamuin Rome wa an yasma'u lahu asar al-muslimin serta natipon naman kanina namun mga amuin katib amun mga sagaw rin ang mga muslimin biuloy naman pa na amuyat ko naman mga jimatun kan Abdullah ibn Huzafa iba ni sabsin amuin ini king sin Rome inamuin ini kesungan niya pag-ubusin ni Abdullah ibn Huzafa nakaratong na nakauwi na matukan Umar ibn al-Khattab diara niya yung kataan sinamuin mga captive sinamuin mga muslimin amun Iran niya wa akhbarahu khabarahu sa tasiyusuyan na nasinjimato kanya rito amuin pagsagaw kanila sa kalikiugan gaman kiugan niya Umar ibn al-Khattab amun pagdanglayan Umar al-Faruq a'zama suhur sa lagu-lagu ku iban kuyab walamma nadara ila al-asra kita nyamani namuin mga captive si mga muslimin namun na free ring amuin kailangan ni Abdullah ibn Huzafa amuin kakabtang ni Umar ibn al-Khattab sin kabtangan inilaw niya haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Huzafa wa ana abda'u bidalika ini patut lang niya ingkataan sin tiap-tiap amuin muslim amuin simiyum siya sinuhi Abdullah ibn Huzafa ako tagnaan ko na rin ang panasiyo misabin usin Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi amuyat to inamuin jimatu kisah Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi nag-welcome Umar ibn Khattab sin kahinangan ni Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi karena sinamuin ini ma-prinya inamuin mga kamatauran sin ini captive si mga muslimin bukod sa kamatauran sa kataan amuin compromise niya sa jahasiyum niya inamuin ini usin amuin ini king niya amuin mukabil nabi na sinabi Abdullah ibn Huzafa ko ira tumaluki ka kung sulagununo ini puntan amuin masib niya ibaran niya iban sinamuin mga panaibanan niya masagaw amuyat to mga palangungan na mo ang buok kisa sin ang buok sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin law ko amuin extraordinary kisa di matuha ang buok sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam nabak niya idua amuin nakura sin dunya hawasan niya yato biasin amuin ini ni emperor sin amuin
ini ni Persia iban sin amuin ini ni Rum waktu itu amuna dua hula nag aato nagbubuno amuin masa nila dua empire amuin nagbanta naniti Abdullah ibn Huzafa karwa-rwa amuin biayat tu in kaaunan sin amuin ini ni kisah niya amuin mga susungon pengajian na to insyaallah taala aun paganap sin amuin mga kisah to harukaing isab amuin ini ni kisah harukaing sahabat iban insyaallah taala panggilan kita nyo sinallahu taala umur iban kaya aun karungan nyo rin mga kisah sin mga kanabi-nabihan bat-baton na mo dahil diha ini was dahil sinamon mga pengajian pasal ka-Islam pasal hukuman sin ka-Islam ipagpasaplag na mo mong kanyo katantan insyaallah taala doon na sa Jatimubtub inamuin pengajian na to mahapon ini insyaallah taala gana sumpatan na to susungon mangkita nyo rinan sinallahu taala kusog iwan kaya tukbal ko na kanyo magbalikin lapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.